Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ibihumbi by'abanyekongo baramukiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Kinshasa bavuga ko batera ingabo akanyamuneza zihanganye ku rugamba na M23 mu mujyi wa Goma. Ibinyamakuru byanditswe abo baturage batwitse amapine abandi bashumika mu modoka bigaragambiriza imbere y'Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba ko Amerika itegeka umutwe wa M23 kurekura umujyi wa Goma wafashwe kuwa mbere mw'iki cyumweru. Abanyekongo mu burakari bwinshi bavuze ko niba abanyamerika batabafashije barambiwe uburyarya bw'abatetsi mu burengerazuba bw'isi. Ikinyamakuru Actualité CD cyanditswe abo baturage bumvikana bavuga ko bakeneye ko Urusiya buza kubafasha gukemura iki kibazo kuko bwo nta buryarya nk'ubwo abanyaburayi n'abanyamerika bugira. Amakuru aturuka mu mujyi wa Kinshasa aravuga ko ubuzima bwahagaze abanyekongo bashaka ko M23 kuraguma nta yandi mananiza. Mu duce tumwe na tumwe hashyizwe bariyeri n'amapine yaka byashyizweho n'urubyiruko rwitabiriye umuhamagaro wo guhagarika ubuzima mu mujyi watangijwe na sosiyete sivile. Iyi gahunda igamije kwamagana ibikorwa by'umuryango mpuzamahanga bavuze ko bidahuye n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu no kugaragaza ko bashyigikiye ingabo n'inzego z'igihugu. Abanyekongo ku mbuga nkoranyambaga barerekana abaturage batwika za ambasade z'ibihugu bitandukanye zikonguka zitwikwa n'abigaragambya. Hari abari kugaragaza ko imyigaragambyo yatangiye amagana M23 yahinduye isura, abigaragambye bagatangira ibikorwa byo gusahura mu maguru atandukanye aho mu mujyi wa Kinshasa. Imyigaragambyo ariko kandi ishyigikiwe na leta ya Kinshasa kuko umuvugizi w'ubutegetsi Minisitiri Patrick Muyaya yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ze ko bashyigikiye imyigaragambyo y'abaturage igamije gushyigikira ingabo za FARDC zihanganye na M23. Icyakora bwana Muyaya muri ubwo butumwa bwe bwanitse mu Gifaransa yagize ati nous avons condamné fermement tous les actes de vandalisme et de violence qui ont été constatés durant ces manifestations. Ugenekereje mu Kinyarwanda ati twamaganye ubujura n'ubusahuzi byagaragaye muri iyi myigaragambyo dushyigikiye. Uyu mugabo yavuze ko igipolisi cyakoze ibishoboka hakabaho kurinda za ambasade zari zabaye nk'izagabweho ibitero zigatwikwa. Nyamara ariko tugarutse mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo, bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma baratangaza ko kuva mu ijoro ryakeye kugeza mu gitondo cyo kuwa kabiri hatakiri kumvikana amasasu menshi nko kuwa mbere. Ni nyuma y'imirwano yabaye kuwa mbere cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi. Ibinyamakuru byanditswe bikigoye kumenya neza ibice bigenzurwa n'ingabo za leta zigihanganye n'umutwe wa M23 winjiye mu mujyi wa Goma mugatangaza ko bawufashe. Igisirikare cyahirwa gifite ingabo mu butumwa bwa MONUSCO cyasohoye itangazo rivuga ko nyuma y'umuhati wa MONUSCO impande ziri kurwana zumvikanye Agahenge zivuga ko Agahenge katangiye kubarizwa saa moya z'ijoro i Goma. MONUSCO, ingabo za leta cyangwa se M23 ntacyo baratangaza kuri ibyo bivugwa n'ingabo za Uruguay. Uruhande rwa leta ya Kinshasa ruri kuvuga ko ingabo za FARDC zishubije ibice byinshi bya Goma byari byafashwe n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Ibi nabyo M23 ntacyo bivugaho uretse amashusho yagaragaye umuvugizi w'uyu mutwe w'iri Goma arimo azenguruka umujyi wa Goma. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko imirwano yo kuwa mbere Goma yahitanye abasivile 17 abarenga 300 barakomereka. Ibihugu by'Iburengerazuba bikomeje gusaba ko imirwano ihagarara hagakomeza ibiganiro by'amahoro. Marco Rubio, umukuru w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kiganiro kuri telefone na Perezida Tshisekedi yamaganye ibitero bya M23. Biravuga kandi ko Tshisekedi yemereye Rubio kongera kuganira n'u Rwanda. Hagati aho Leta ya Kongo yasabye ko akanama gashinzwe umutekano ku isi muri ONU kongera guterana isaba ko noneho gafatira ibihano bikomeye u Rwanda. Kigali hakana gufasha umutwe wa M23. Mu ijoro ryakeye Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi yakoranije inama y'abakuriye inzego nkuru z'ubutegetsi bwa Kongo ngo bige ku buryo ibintu byifashe mu burasirazuba bw'igihugu by'umwihariko mu mujyi wa Goma nk'uko bitangazwa na Vital Kamerhe, perezida w'inteko ishinga amategeko. Kamerhe yavuze ko barebye uburyo Goma hasubiraho ubutegetsi bwemewe na leta. Kamerhe yavuze kandi ko nta byinshi batangaza mu byaganiriwe muri iyo nama kuko umukuru w'igihugu ageze ijambo ku gihugu. Ntihazwi neza umunsi n'igihe Tshisekedi ageze ijambo ku gihugu ku ngingo zafashwe na leta kuriye ishinja u Rwanda kuba inyuma y'umutwe wa M23. Hagati aho mu mujyi wa Bukavu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo na Beni muri Kivu y'Amajyaruguru kuwa mbere habaye imyigaragambyo ikomeye ya rubanda yateguwe n'abo ku ruhande rwa leta yo kwamagana M23 no kuvuga ko bashyigikiye ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo ariko kandi byatangaje ko Perezida Cyril Ramaphosa w'icyo gihugu na Paul Kagame w'u Rwanda baganire kuri telefone ku buryo ibintu byifashe muri burasirazuba bwa Kongo. Afurika y'Epfo yapfushije abasirikare bagera ku 9 mu mirwano yabaye kuwa gatanu no kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hafi ya Goma. Ibyateye uburakari mu gihugu cyabo n'igitutu cy'abatavuga na leta ya Pretoria. Ibiro bya Ramaphosa byavuze ko we na Kagame bumvikanye ko hakenewe byihutirwa Agahenge no kongera gutangira ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zishyamiranye. Leta ya Kinshasa yakanye ko itazigera ijya mu biganiro na M23 ivuga ko ari umutwe ukoreshwa n'u Rwanda. Iby'ubutegetsi bwa Kigali bwakomeje guhakana. Hagati ariko Perezida William Ruto wa Kenya kuwa mbere yabwiye abanyamakuru i Nairobi ko abakuru b'ibihugu bigize yase bagomba guterana kuwa gatatu ngo bige ku buryo ibintu bimeze nabi Goma hamwe n'umwuka mubi uri hagati ya Kinshasa na Kigali. Iyo nama biteganyijwe ko izitabirwa na ba Perezida Tshisekedi na Paul Kagame, ndetse ibinyamakuru byo muri Kenya byashimangiye ko Perezida William Ruto kuwa kabiri yabyijeje ko abategetsi bose bazamwitaba yaba Perezida Kagame na Tshisekedi. Hagati aho guverinoma y'Ububiligi yatangaje ko yafashe icyemezo cyo gutumiza by'agateganyo ambasaderi wayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Rosane de Bridering
nyuma y'aho urukiko rwa gisirikare rw'Kinshasa rugumishijeho igihano cy'urupfu ku munyekongo ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi Jean Wondo yakatiwe. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Kongo bushinja Wondo kugira uruhare rukomeye mu igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ryabaye tariki 19 Gicurasi umwaka ushize, kuko ngo yakoranaga bya hafi na Christian Maranga wayoboye. Ubwo Wondo yashinjaga iki gihano yakatiwe muri Nzeri umwaka ushize, mu Kuboza habonetse umutangabuhamya witwa Marusha. Ubushinjacyaha bwavuga ko yamije uruhare rw'uregwa muri rigerageza. Marusha wari waraburiwe irengero yabwiye urukiko ko abashinjacyaha bari bamaze amezi menshi bamutoteza kugira ngo azabeshyere Wondo. Icyo gihe yari afungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro. Wondo yasabye urukiko kumugira umwere, asobanura ko nta ruhare yagize muri iki gikorwa, yavuze ko kigayitse, anagaragaza ko ashaka kwivuza kuko arembeye muri gereza ya gisirikare. Urukiko rwa gisirikare rwirengagije ubuhamya bwa Marusha yatanze ndetse n'ikivuzo cya Wondo. Tariki 27 Mutarama 2025 rushimangira igihano cy'urupfu yakatiwe mu mezi anashize. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi yatangaje ko yabaye bikomeye kandi ko tumva ko urubanza rwa Wondo rwaciwe, ko nta bimenyetso bifatika byagaragaza ko yagize uruhare mu igerageza ryo gukura Tshisekedi ku butegetsi. Guverinoma y'Ububiligi yatangaje ko yamaganye igihano cy'urupfu. Inkiko za Kongo zikomeje gukatira abantu batandukanye, isobanura ko kirenga ku burenganzira bw'ibanze bwo kubaho. Mbere y'uko Wondo afungwa, yari umujyanama mu mavugurura y'urwego rwa Kongo rushinzwe iperereza. Agatorero kandi igisirikare cya Afurika y'Epfo cyahakanye ko ingabo zacyo ziri mu Kivu Amajyaruguru zamanitse amaboko imbere y'Imventura w'abarwanaga, ko ubwo zazamuye ibendera ryera mu rwego rwo kubariza Agahenge. Ku mugoroba wo kuwa mbere ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho agaragaza abasirikare ba Afurika y'Epfo barwaniraga muri Goma bazamura ibendera ryera. Mu busanzwe mu ntambara ibendera ryera cyangwa se agatambaro k'umweru ni ikimenyetso cy'uko wabizamuye aba yemeye ko yatsinzwe urugamba ndetse ko atifuza gukomeza kurwana. Ingabo ziri mu rugamba kandi zishobora gukoresha biriya bimenyetso byombi nk'ikimenyetso cy'uko zemeye gutanga Agahenge. Ubwo amashusho y'ingabo za Afurika y'Epfo zazamuraga ibendera ryera akwirakwiraga, byavuze ko izi ngabo zaba zemeye kumanika amaboko imbere y'inyeshyamba za M23 bari bahanganye. Izi ngabo mu itangazo zasohoye kuwa kabiri zavuze ko ingabo zazamuye ibendera ryera mu rwego rwo kubariza Agahenge kemeranijweho mu rwego rwo kwemerera M23 gutwara imirambo n'inkomere zayo ziri mu birindiro bya ziriya ngabo. Izi ngabo za Afurika y'Epfo zita amashusho arimo kwibazwaho y'ibendera ryera ryazamuwe yabaye umusaruro w'ibiganiro byahuje impande zihanganye kugira ngo zemererwe ku Gahenge ko kwemerera M23 gutwara imirambo n'inkomere ziri mu birindiro byacu. Ingabo za Afurika y'Epfo zunzemo ko ibyabaye binemerera ingabo zabo kugera ku mavuriro, ivuga ko ari ibisanzwe mu ntambara. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Major General Kayinde Utafire yategetse igipolisi cya Goreta Masaka guta muri yombi umukuru w'ishyaka NRM muri ako karere ndetse unakuriye ishyirahamwe ry'abarobyi baho, ukangisha imbaraga afite mu ishyaka agakandamiza abaturage ndetse bamwe akabatwara ibyabo yitwaje ko ntayo bazamuregaho ari umuntu ukomeye. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko General Utafire yategetse ko Bwana Richard Kimera atabwa muri yombi akibivuga kandi agakorwaho iperereza ryimbitse, kuko mu 1946 bajya mu ishyamba bashaka guca akajagari mu gihugu. Bwana Kimera abaturage bamurega ko yitwaza ijambo afite mu butegetsi akambura buranda amasambu akayahingamo amakawa ndetse n'ibiti bisanzwe bigurisha akabona amafaranga menshi. Amakuru ava mu gace avuga ko uyu muturage akoresha abasirikare basanzwe bashinzwe kurinda ibikorwa by'uburobyi akabakoresha mu nyungu ze bwite, bigatuma abaturage bamutinya bazi ko ahagarikiwe n'abasirikare. Muri Uganda ikibazo gishingiye ku masambu gikunze kwiganza cyane, abakomeye bavuga guhuza rubanda rugufi bakabambura amasambu yabo. Hari umuturage uvuze ko Bwana Kimera kubera izo mbaraga afite amamodoka y'abarobyi yose ahuye nayo bambura amafi mu izina ryo kurwanya uburobyi butemewe kandi agamije kuyitwarira agasangira n'abakomeye bakamukingira ikibaba. Muri ako gace ka Goreta Masaka abarobyi baho n'abashoramari mu burobyi bagaragaza ko abantu bacuruza amafaranga batari banki, ni ukuvuga abacuruza banki rambere, babafatira imitungo yabo kubera ko babaguriza bakabura uko babishyura biturutse kuri Bwana Richard Kimera uza akabatwara umusaruro w'amafi, byaba na ngombwa akabirukana mu byuzi bororeramo amafi. Umuyobozi w'ingabo zishinzwe ibikorwa by'uburobyi muri Goreta Masaka yavuze ko abasirikare batajya muri bene izo maguyi, ariko usanga arabaha amakuru ariko atari bo nyirizina baba babyihishe inyuma. Ninyemeje mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Parenzwe umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi mu Burundi Bwana Reverien Ndikuriyo bivuga ko yagiye kwivuza bikekwa ko ari amarozi muri Kenya, ngo yaba yasubiye muri koma guhera mu mpera z'icyumweru gishize. Ikinyamakuru SOS Medienswe umugabo ukomeye mu ishyaka riri ku butegetsi, nubwo nta rwego rwa leta ruravuga ibyo arwaye cyangwa se koko arwaye ngo cyamenye ko arwaye mu bitaro bya Gakane mu mujyi wa Nairobi. Uwatanze amakuru yavuze ko Bwana Ndikuriyo ku cyumweru yasaga n'uwagarutse mu buzima, ariko uwo munsi asubira muri koma. Abarundi bagerageje kumusura bavuga ko bangiwe ko binjira mu cyumba arwariyemo, nyamara bari baha uburenganzira bwo kumusura n'umuryango we. Abarundi mu ishyaka CNDD-FDD bavuga ko bategereje icyo Imana izakora, ngo ibintu bigeze ntibazi icyo umuntu yamarira Bwana Reverien Ndikuriyo. Hari abandi basanga uyu mugabo ngo ashobora kuba yarapfuye kera leta yagitegeka bidashaka kubitangaza. Ndikuriyo bivuga ko yabarorozwe, uburozi bugategwa mu modoka ye, ariko andi makuru avuga ko yabarogewe muri Tanzania. Iki kinyamakuru cyavuze ko umwe wari ku modoka yapfuye, ubu umushoferi we n'umupolisi
batawe muri yombi kugira ngo bagire ibyo basobanura. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakojeje ba muri barandika banetswe urukiko rwa Murimani muri Kenya rwatangiye kumva urubanza rw'umusore w'imyaka 27 gukurikiranyweho gutangaza ibihuha kuri Perezida William Ruto akoresheje imbuga nkoranyambaga. Polisi yo muri Bungoma yavuze ko uyu musore yakoresheje amakonti menshi y'urubuga X rwose ari Twitter, akoresha amafoto y'umuhango wo gushyingura Perezida William Ruto kandi abizi neza ko beshya ari muzima bataranahura na rimwe. Mu kuburana ifungwa n'ifungurwa uyu musore w'imyaka 27 yavuze ko arwaye umutima ariko ntaratangira kubazwa icyaba cyaramuteye guca igikuba muri Rwanda, agatangaza urupfu rwa Perezida w'igihugu azi neza ingaruka byashoboraga kugira ku baturage. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditse ko umucamanza yasabye abapolisi bamurinze muri kasho kwihangana ntibamukore iyicarubozo kuko bigaragara ko ari urubyiruko rushonje, yabakoreshwa ibyaha no kuba nta kazi agira ahugiraho. Rusaba ko iperereza rikorwa mu buryo bwa kimuntu. Uyaba undi muntu wavuye ahangaha ugejejwe muri rukiko ashinjwa gutuka Perezida William Ruto no kumutangazaho amakuru y'igihuha, kuko mu cyumweru gishize hari umusiriviye wahamijwe gutuka Perezida Ruto akatirwa gufunga imyaka 5 muri gereza. Iki kinyamakuru cyavuze ko umusore ashobora guhanishwa gufunga imyaka 10 muri gereza mu gihe ahanwa n'iki cyaha cyo gutangaza amakuru atari yo kuri Perezida w'igihugu. Uyu muhungu ngo yafashe isanduku ijyamo abapfuye ashyiraho ibirango by'igihugu cya Kenya, aterekaho ifoto ya Perezida William Ruto. Ubu butumwa ngo bwarebwe n'abantu 1,400,000, abandi 19,000 barabukunda cyangwa se bakora ibyo bita likes. Muri Kenya muri iki gihe ngo heza ibintu byo gutangaza amakuru atari yo kuri Perezida William Ruto ku mbuga nkoranyambaga, abenshi ngo baratangaza ko yapfuye.